según la voluntad de Dios. Porque cuando caminamos según la voluntad de Dios, la voluntad de Él se cumplirá en nuestra vida, en todos nuestros caminos. ¿Entienden lo que estoy diciendo a partir de ahora? Entonces es lo que quiero compartir con todos ustedes, con todos vos en el día de hoy. Dios quiere salvarnos. Sin embargo, debemos actuar. Sabe, Pam, lê bom dia dit. Tu lê no frappé, tout bagay va l'ouvrir, e tu sa nous demander bon dia va nous, para impliquer bagay matériel. C'est pas comme ça. Ah, bon dia, vamos uma machine, e ninguém uma machine. Vamos um carro, ninguém um carro. Não. Mais bon dia, vle dire, peut-être c'est comme ça, mais c'est tout ça qui selon volonté parle. Quando nós pedimos a Deus uma coisa que é segundo a vontade dele, Ele nos dá, mas antes Ele nos prepara. É aí que está o segredo. Deus nos prepara antes dele nos dar aquilo que a gente pede para Ele segundo a vontade dele.